Awuzwa-ke siyalibingelela-ke lapho elikhona bangani everywhere in the world lapho elikhona-ke namhlanje-ke uproducer-ke asemthini ngobana-ke ngibongane anda-ke nguye-ke ofundisa-ke uJoe yonke into kulapha edorobheni kobulayo njalo engalazi idorobho-ke uyambona ibonisa lezi ndawo hlalo ngisakhumbula esinadube umqalo wesiziba namhlanje esinat uyaphila yini madu wena-ke wena-ke uthi ngizalwa-ke kontuthu zethu ngakobulawayo ngikhumbula-ke umnyaka ka-2007 lapho ngahlala lejakhala kochibaya wangihlanisa kakhulu lo mfana kobulawayo sathandana kwamagama wayefunda-ke e-National University of Science and Technology NUST the njalo mina ngangisenza kunye uyikhosi kwami-ke etown saphila sonke-ke sisebenza yonke indawo sibhoda sisidla sihamba nakuma-shows lema-club ijakela litshengisa-ke uthando olukhulu the kwelanga lihlezi ngikhaya-ke eluveve kwathutsha-ke imota kulabo sisi-ke abathathu emoteni bafika behla bafika bathi-ke u-Esnat ngabe sithi yimi bangithatha usithi bangidonsa ngenwele ngewive bangihudlile emoteni bangichaya omunye sithi asimtshise bengichayela ukuthi kuthiwa ngithandana lo itayi indoda yabo indoda kamama lobana abantwana ababili ngashokeka ngaya ngeke elayinini kwafanele uveve abantu bonke bengihleka bengihudula phansi bangidinda besangidinda ngihamba-ke loveve epolice station lapho engaba reporta khona sihamba ecourt e-Western Commonwealth bafika babhadaliswa-ke ama-fine i-embarrassment enjalo yenza ngagcina ngithutha ngisiyahlala lo anti-ke enkulumane ngoba ngaya ngewamagama o-itayo wabe sithi niyaxolisa uthe echina lami unjele kade ngase ngizithwele ngisazi ngazala-ke umntwana ngo-2008 ngesikhathi soduko-ke eZimbabwe samgcina lo mntwana usekhulile kwamanje uyasifundela uhlala ogogo-ke luveve uyitayi waloba uChibaya madoda asazi ukuthi-ke nxa vele wena ndoda uyekela ukutshela umntana wabantu ukuthi hayi hlalela uzima nka ngilaye-ke mina umuntu engilaye kodwa ngithanda njalo bavuma usisi abaningi ababakhomba njalo wena amadoda hayi khona ngicela enye ingoma nxa ungatshale iphindlela ekhanda hayi ukhanda bongo muffin asokhanda bongo muffin hayi khona khanda bongo muffin ukhanda bongo meni ngomunye otshiyeneyo nasi ingoma ethi iphindlela apa
nangisebenzela nginganywa hiyo yipi ndlela yipi mama dudum duri kacha makebam duri kacha dudum duri kacha makebam duri kacha di mama kiboni mtwana uboni mtwana kiboni mwana unatikishwa makashwa kepela hela so ipivela ulangizela letsebe ufiela di mama kiole mtwana uboni mtwana baby mwana wa marata kulejwa baby mwana withathe na lejwe bebe ke mabele kitoka ontela okay mushela okay mushwela nice brown mama di mama umpisa are papa wa fiela yeah. Masithi iphindlela besitshala ke Esnati Dube yena ke selomntwana ke ngendlela ukuthi wadlalwa kabuhlungu umuntu engamtshela ukuthi ke olomfazi yikho ke abakudala babesithi qala nifunda nomngakho qala nifunda lejaga lakho ungazitheli kuphela usiyacambalala lapha ufunde umazi nxa ngikhomba ubungane wenketha kambe lapha sala khona kwayelanini akula cherry yini amazi akula cherry luveve ngaphi udingisisi hayi ungacambala ubungane kodwa uyazithela kawana kuyakulimaza ngozamani moyo ngiyakubingelela zamani nanti uhlelo ke sakhumbule zamani uthi ngikhumbula ke kithi kuba hlaba ithwale khona le Philabus ngikhule khona phana ke ngasesiyafuna idrop ngabuya ngazohlala ekhaya ngakhaya ngasezothonisiswa induna ubana ke mina ngangijothe idonki leke ngawutshela mfowethu sasithole phetsheya le sanqanda ke sabopha ke sahlanganisa sihamba ngenqola umnikazi ozothuja bangibopha ngahanjiswa ke induna yahlukumezana nami kabuhlungu kakhulu ke komahlaba ethwale ngabhadaliswa kodwa ke mbhadale ke imbuzi imali engange$10 into le yazisa ubuhlungu kakhulu ke mina kuthi kulanga sengihamba ngahlala londodana wayimbophisile ngedonki yakhe hayi ngadla vele ngamthanga umphini wehloka ngamephula ke ingalo yikuba kwami ke ekhaya kumaphosa esithi ngithatha nga-attempted murder ngoba ngamfuna umthaya ikhanda wasevika ngamephula ke isandla kodwa imbambo ngamsebenza kakhulu ngomphini lo ngasuka ekhaya ngakobulawayo ngadlula ngaye eBotswana ngafika eSouth Africa angisakhulilanga ekhaya kodwa ke ngiyafika ekhaya kodwa ngihlali kakhulu ngoba ngiyesaba into le yenzakala sokulesikhathi kakhulu sokulanda ama-25 years kodwa lakathi ezimbonani baza ngiloya abantu bakithi ngomahlaba ethwala ngisakhumbula ngicela ethi motherland uyakhumbula izwi lakhe ethi motherland kodwa kubaleke umthelana umuntu edonga uyithethe mfowethu komela ngomtshado
Yabona chaka ingoma sithi Motherland sitshala ke uzamani moyo. Uyazama ke uzamani moyo. Yabo bhala kwakho emoyo. Ya, ekela ke sibambe ke enye ngiphethe ke namhlanje. Uzamani moyo wagamla umuntu. Mshaya ngomphila. Nangu uGogondlela. UGogondlela uthi hayi senguGogondlela ngile 55 years. Ngikhumbula ngomnyaka ngile 22 years kudala. Seseyintombazana ke sakhulayo. Mina ke ngondlela kodwa sekulomzukulu ombiza Gogondlela. Ngithe khona phana ngile 22 years ke. Kwakule jaha la koMpofu belihlala dona la kwethu silapha ke ne Plum Tree. Kongonyana. Leli jaha ngalithandana lalo ngase ngiqasa ukuthi libuye endlini lizonyenya. Lalibuya ke libuye ekhaya ngoba kwakungaphumeke ebusuku ngumuntu ke esabayo. Wayibuya ke vele senza umsebenzi wethu njengomsebenzi. Kwesikhathi ke sizwe ngana abadala bamemeza sithule. Into enginanzelela ukuthi ke le jaha lakoMpofu la indoda ke engani ke ilobu gwalagwala ngoba wayengumuntu vele wayedla bangumsindo nxa sekholisa. So lokho kwaba indlela ke yokuthi nxa ngisithi ngiyamthulisa ngumgubuzele nami eza kube luthuli. Kwelelanga ke kanti ke abafana benkomo wayesebenza ngikhaya lo mna wami babe ngalali basizwa sikhona. Babe abachaya isivalo bathi kulo muntu wavusa abadala angifuna ukutshela into enziwayo. Wacha umuntu wenkosi bambopha la ngewaya bembopha ngaphambili betwista la ngepintshisi. Wahlaba umkhosi umuntu lo wahamba ke ngehlukanisana laye nami sengikatswe ngakatswa kumama. Wathi ngemva kwesikhathi ke undodana ogula ke engaphambili lakhe evuvukile wahanze esibhedlela lapha ahlale khona kwenyanga. Azange babotsha bangikhaya kodwa uthe sephuma lapho sehlukana. Into enhlupha ukuthi ke wangidinga sengilethene ezijale echinge sithi mina yimi ngenza ukuthi lokuzeni yakhe ife ngakumele sibe sonke. Ngikhuluma nje kalabantwana lo baba Nyamzwele Mpofu usekhaya uhlala ke lo nkosazwa ke kodwa kalabantwana. Ngaxolisa kweMpofu into embhale lokwenza la kudala ngile 22 years kodwa yena selixhegu kakhulu usekhaya lomfazi wakhe. Mina sengilapha ke eSouth Africa ngiyasebenza yimi uGogondlela. Uyamxolisa bamenza kubi awumadoda chayela umuntu wenkosi kangaka. Ngicela ingoma zamasolo lo buthi bambopha base befitizela kakhulu. Angazi ukuthi kumbe waqeda ukuthi ungazali ukuthi ke bavele bamkanika ngokubopha kwafeza izinto ezileleyo. Madoda bese kuchayela ingoma into sayidudula so brothers engithole ngisayidudula sokuseduze lapho siyakhona. Akumnandi uMpofu like livuselele njalo sithi awusela muntu Gogondlela.
Nasi ingoma ke vele kusobrother zethu siyayidudula besiyithala ke ugogo uNdlela uwenza ukuthi omunye umuntu abulawe lenkomo zakhe bavele bafahlaza lonke into ngesikhathi sakhula lejakha lakhe la ungabhale yakho ibe ngapha siyayibala mphethe ka Iso Zimvu hayi kabi mfowethu ngicela ungangijaji kodwa kwenzakala ukubana ke ngisegoli lapha ngomnyaka ka-2009 impilo enzima bengisebenza kodwa ngisebenza ke construction wasothutsha ke omunye ke ubaba wayelesitolo wabuya lo mnye ubhuti ongumZulu ke umngane wami bethi bafuna umuntu ke ongabatshayela omunye umuntu ngabuza ukuthi ke uchawa njani kodwa kumele ukuthi lo muntu ke ahambe ayehlala nabakwabo khonale mina ngithi kwamele simbulale bakhuluma ke sahamba wasisa kwindawo ke saxoxa laye wasinika le picture umuntu ukuthi lo muntu singambulala ke siyathola ke ama 5000 uzothiwa mina umngane wami wasithi ke enye mina 2000 mele ngimnike back ayenike umuntu osidingela umsebenzi savuma ke ukuthi ke siqeda ke ubaba lokho kuthiwa ngumoyo wayesebenza kwenye ke inkampani sasuka ke kuhle ke samelusa ukuthi uhamba njani amalanga akhona simkhangele ukuthi uhamba njani ngoba sasesawuthi singathike kulobufakazi wangitshela ke mina ukuthi ke into mele ngiyenze ke ukuthi ke nxa ngifika mina ngesibhamu lese ngisithweleke ngisondele eduze ngihle ngimchangise eduze esiphundu afele khonapho yena wayezabuya ke imota afika ngidobhe ngene emoteni sibaleke amelusa ke lo muntu sabhoda njalo ngesikhathi nxa ngithi ngasondela kuthutsha abantu kwazi ukuthi ngelilanga sambona ukuthi lapho ngene ebhawa amlinda ke wasewalker ke elanda ke ama flats eJubet Park ewalker ngabondeka kula muntu waphuma ke ngaphuma ke emoteni ngagijima ngamlandela vele Mpompo ngathi ngisuka kuwe wayesengikhokhele ke lo mfowethu engasenza lumsezilane ngahamba ngapressa ka1 ngamchaya isiphundo wela phansi ngagijima ke ngangena ke emoteni ngesadla phansi sambulala kanjalo ke lo muntu ke ngayiphiwa leyo mali isiyi3000 kodwa ke ngahle ngayiqeda ngigida into enhluphayo ke ngisakazi ukuthi ke okwamanje umuntu ongasaphilanga ngagcina ke sengibona ke kulomuntu ofuna ukungigwaza nxa ngilele yonke into abantu bathi ngile mental illness angatshela umuntu ludaba lwami ngitshela wena kuphela nakathi sengihluphekile lapha ke in and out of hospitals njalo kangiphilanga kahle angikwazi ukuthi ngenzeni sengihamba ngageza sagezwa isangoma siqeda ukubulala kodwa into le ekhaya umnyama lokho khona angikwazi ukuthi ngenzeni ngixolisa abakomoyo engambulalayo nxa bekhumbula kahle umuntu wabulawayo ke eSouth Africa nganalona umnyaka yimi ke obhalayo ke Iso Zimvu Uzimvu lwasobizo lami esawo ngiyaxolisa ke Chisa ngicela ungangijaji mfowethu kwaye kuzama ke kuphila ngiseyonkabi mina ngiyahlupheka ngilapha ke eSouth Africa sengihlala endaweni okuthiwa Alexander Alexander South Africa ngihlala nabafowethu unkosikazi wangibalekela kudala yimo phakathi kodubo olukhulu mfowethu akusizi nxa unabantu abaziyo phela ngeke ngiqale phepha baba ngeke ngiqale kulokho uthetha umphefumulo womuntu endaweni yemali imali efileyo kangaka hayi mfowethu imali efile kangaka uyiqeda umphefumulo womuntu thenga yini otwazi inkabi sengizisa manje ukuthi nxa uthi inkabi ngumuntu ohayiwayo ukuthi ke ahambe ayebulala umuntu lokho esabeka lokho ngicela ke ingoma athi kuleliya lizwe kala ngoma Jive nxa ungayithola ngithola ingoma yakho kuleli lizwe ngangashayana kulele Sayina kuleli lizwe ake ngaqula kuleli ayelele ake ngamthathu number 1 lapha ekhaya ake ngasayina kuleli wele Zimbabwe ake ngaqula
Sayina bule amankazane nkumba ake ngasayina bule amankazane nthanda ake ngasayina bule intombi zinkumba ake ngasayina bule o mama benthanda mina ake ngasayina bule o mama benthanda ake ngasayina bule labo baba benthanda ake ngasayina bule namhla sebenzonda ake ngasayina bule namhla sebenzonda ake ngasayina bule bule lilizwe ake ngakhula bule ayelele ake ngamthathu number 1 lapha ekhaya ake ngasayina bule bule lilizwe ake ngakhula bule ayelele ake ngamthathu number 1 lapha ekhaya ake ngasayina bule wele Zimbabwe ake ngakhula wele Zimbabwe ayelele ake ngamthathu number 1 lapha ekhaya ake ngasayina bule amankazane nthanda ake ngasayina bule amankazane nthanda ake ngasayina bule ochoni benthanda ake ngasayina bule uTimon enthanda ake ngasayina bule namhla senzonda mina ake ngasayina bule ochoni benthanda ake ngasayina bule uTimon benthanda ake ngasayina bule labo Henry benthanda ake ngasayina bule namhla sebenzonda ake ngasayina bule Sayina bule bule lilizwe ake ngakhula bule lilizwe ayelele ake ngamthathu number 1 lapha ekhaya ake ngasayina bule amankazane nthanda ake ngasayina bule ocheni benthanda mina ake ngasayina bule ofensi benthanda ake ngasayina namhla sebenzonda ngake ngashayina kuleli namhla sebenzonda nga-iso Zimbu umshayeli ingoma vela amajayivana wena ucela ukuthi usize indoda qeda umphefumulo hayi khona haya uthengi umuntu ongamaziyo ungumlaleli ujabulisa umuntu lwana yena igazi likuwe manje suhluthwa ligazi lomuntu lowafayo kunzima lokho kunzima Nomazwe Sibanda kunjani Nomazwe Sibanda wathi ke ngikhumbula ke ngilomngane wami bese ngabangane best friend igama lakhe kethe Nomaqhawe sachaze ngabantu salamabhizi sindebeleni uNomaqhawe ke wayengoko Dube kwenzakala ke uNomaqhawe sasihamba siyafika ke ngakibo ngibo bewelapha behlala ke endaweni yase South World lobabakhe lo mamakhe mina ngangihlala ke eChabalala kodwa babengithanda khona ngale ngihambe ngisiyalala ama weekend ekhona ngale baba ke was young and handsome lo mama ke sisemncane by then I was 18 lo mngane wami 18 senza ke birthday baba ke wangithatha wangisa ke e-town wangithengela ke izinto ethi lami kumele ngibe lento ezinjengezika Nomaqhawe silifanane lezigqoko zethu kuthe kwelinye ilanga ke baba kwase vimbela onathiwa nosengitshela ukuthi kudala engihawukela ngathi hayi baba lingezinjalo
kodwa ngazi ukuthi kwenzakalani. Satshontshana wangiqeda ubuntwana bami, angimtshelanga umngani wami. Sahlala kunjalo, wathi into le ngayitsheli umuntu. Wakhontina sasaqeda-ke uform 6 wethu. Sahlala singasafundi. Waqasa ukudrive engithathe ngihambela eBotswana. Even noma qhawe ngidinga ngimtshela ukuthi hayi ngiyindawo. Wahamba la eBotswana, wabe sithi na sefuna ngumfazi wesi-2. By then ubaba lo wayele 44 years. Mina selilanda 19 years. Into le kwase uqina sihlangana lo mna wakhe onkosikazi wakhe wabanga lothi uhamba la njani. Wafike ekhuluma wathi kethi usibare mbone ehamba ke lo mntwana eborder yeplant uhambe njani. Bamfonela bangidinga bathi kumele ngibuye khona ngale. Wabe mfonela ukuthi ungasayi khona ngale. Wanthatha lo baba sabaleka saphuma ke eZimbabwe. Sabuya ke eSouth Africa sazohlala ke endaweni okuthiwa kuse-Port Elizabeth. Ngagcina sengilo mntwana. Umngani wami ngasikhulumisana ngazama umbhalela kwehlula. Okwamanje ke ubaba lo sesihlezi sengumfazi lendoda. Indoda msesilabantwana ababili. Mhlanhla uNkulunkulu wasibusisa sile business yethu. Umntwana lo uhlala endithethisa swazwayekela undisa ku Facebook yonke indawo. Kodwa ke mina ngithi Samson indoda yami esihlezi sesike safika ke ekhaya. Umama ke waba le depression, sedlise wafa. Mama lo sizi ukuthi umama ke wafa, kodwa kusenani ngamekela umngamo wami Khalela. Ngila umngamo lapha eSouth Africa. Selihlalile uhlelo, ngiyaluthanda uhlelo. Njalo ngiyazigqaja la uyandithanda okwamagama uNomazi Sibanda. Matawu. Kodwa ke tuyenzani? Ngicela ingoma yomntwana lo engimthandayo. Ngimthanda usami. I'm a friend with the waschiya, may his soul rest in peace. Utsho bani kanti lo uthi may his soul rest in peace? Utsho uphi? Umngani wakho uboy utsho bani? Umama kofa umngani wakho? Umama umngani. Utsho Zahara umngani wakhe wosiwafa yes. Ngicela njalo ingoma kaZahara umngani wami siwafa besizwana kakhulu. Nansi ingoma engitshela nethi bengirong. Uburongo kakhulu wena. Kodwa usenani Matawu. Sekwamina njalo umkhwenyana.
lipola sibushaya ama-drinks mangithi papa yo baby sekusile ngisetrabuleni ngihleli nabangani bami sibukela ibhola sibushaya ama-drinks mangithi papa yo baby sekusile ngisetrabuleni bese sendithi awukhathali ubhedeshana nendlela awusafuni lo muzi wakho abantwana bakho bebekhala ubusuku bonke bendirongo elukhalele baby bendirongo ebisondaphinde bendirongo yo elukhalele baby bendirongo ndikhathazane nomoya wakho shwelibekile elukhalele baby bendirongo ebisondaphinde shwelibekile yo elukhalele baby bendirongo ndikhathazane nomoya wakho bendirongo elukhalele baby bendirongo ebisondaphinde bendirongo yo elukhalele baby bendirongo ndikhathazane nomoya wakho shwelibekile Awu ngicela ngixolele isithando sami bengirongo ukurongo nomaze madawo kodwa hayi umkhwenyana lihlezi kunale sothiwa igqibeka kithi ngiyathanda phela le drama lathi awugqibeka kwase ngibazi e-PE poteza bese kuthiwa gqibeka yabona ya ke sibaleke lesilayo lapha kungisa khumbula ubhalile bani ngubheki Chuma kunjani bheki Chuma ngiyakubingelela Chuma ngogolide ngithanda ubingelela ke chisa wabantu siyabonga ngokwenzela ke uZulu thina lathi ke izandla sifitshane safisa ke uxhasana lawe sikuncediseni abantu bakithi mina ke mbhala ngingapha ngase South Africa ke mfowethu ngihlala khona phana eSoweto phakathi ngithethe unkosikazi wami ngabuya la lapha ke ePlumtree sazohlala sonke after uhlala 2 years ngizama ke ukuvimba ukubana ngathandani labantwana ke lama locals but izilingo zenzeka mfana kithi ngagcina ke sengishela ke umntwana okhona lapha ke umntwana ngumsuthu ohlala lapha ke eSoweto thina siye Middlelands. Iproblem yakho khona ke lo mntwana wabona ukuthi sengilomfazi waqasa ukuchinga kwaqina sokuthena ke into xenophobic bazama ke ukuthi baqasha ukusichaya bathi singama foreigners wadinga abafowabo kwangigcwalela saxotshanisa unfortunately babulala omnye uThomas eMalawi mina ngoba ngaba nenhlanhla ngalelo langa mhlawumbe ezongathaka ngezwe ukusithi ngiphume ke endlini ngaphuma ke endlini ngihamba ngabona so lo msindo ngahlana lo mnyeke umfana esimzulu wathi indoda ohluye ehamba ekhaya ngoba bazokubulala abantu badinga wena lapha abaningi lo mntwana othandana laye uthe wena umrapper ngaphuma ke kanje ngathatha ke emakhala ekhukhwini ngafonela ke umfazi uthi lapha chayisa khona emsenzini ngabuye bafika lapha emkhukhwini wethi bathatha konke bachisa yonke into bengidinga begijima ngezidarata ngababona ngangena phansi kowenye ke igodi ukuthi bangangiboni ngabe bedlula babelayela ukuthi ngisema shopping bafika ema-shopping bedinga bebhoda ngaphuma njalo ke ngaze ngafika edolobheni angigibela ngayo yona ke itaxi ngafika lapha nakusila kwami la namhlanje ngilankani unkosikazi wami sehlukana ukhona la lapha eSouth Africa angeke ukhohle ke umnyaka wezenophobia lana ka2007 eSouth Africa mfowethu ngaphuma ngesikhala senarity babefuna ukungiqeda angiphindi ngagebha igodi ngakhafulela phansi ukuthi ngithandana nomlocal yimi lapha ke obhalayo ubheki Chuma wasila ke mfowethu
kuthi ngalelo abasaqeda unfortunately bahlala nondodo eMalawi abanguye bamchaya bamchisa wafa kodwa kuyenza icrime lokurepha abafazi umzansi liyana ungadlali cela ke ungitshale kenye izingoma lapho ezingajabulisa ikakhulu ezakudala ngoba ezakudala izingoma ezimbosisayo mana ngutshayela ingoma eka-Don Gumede Mfanyana wemfanyana wena mfanyana uyizwa kuhlelo ngisakhumbula Wakala mtantana, bekala ngengani yodwa. Engafuna ukulalela, bayikuzi ilanga liphuma. Lize lishone ntshonalanga, ayilaleli madoda iyeba. Inesandla eside, uwemfanyana usemncane. Usemncane, uwemfanyana usemncane. Usemncane, uwemfanyana usemncane. Umncinyane, usemncane, uwemfanyana usemncane. Usemncane. Wakala abantu bonke, bekala ngengane yodwa. Engafuna ukulalela, washo ubaba wathi mina, sengidiniwe. Washo umama ekhala inyembezi, wathi mina, sengidiniwe. Omakhelwane labo basho njalo, bathi thina sesidiniwe. Inyana zipho, papayo, sithi zona sesidiniwe. Bazokushaya, shaya ngosazi. Bazokushaya, shaya ngosazi. Bazokushaya, shaya ngosazi. Bazokushaya, shaya ngosazi. Ngoba usemncane. Uwemfanyana usemncane. Uwemfanyana usemncane. Uwemfanyana usemncane. Umncinyane usemncane. Uwemfanyana usemncane. Umncinyane usemncane. uyomfanyana usemncane ke wayibhandela ke uDon Gumede lapha ehamba lelanga lobusi-ke uncube itshala ke Peggy Chuma lapho khona ke lapho ngobhala kwakho ke luhlelo ke labantu uhlelo ngisakhumbula bhala eyakho ke ibuye ke lapha ke sizoyibala ke nasi ipheleka vela ke kuDorothy Dorothy Moyo kunjani Do
Dorothy ubhala ngaphi sabona mana sibona. Ngani ke bonakali. Aha. Dorothy ngiyabingelela ke unjani? Ubhala ke use-England, sembolo ukuthi use-England. Dorothy Moyoti ngifike kuleli lizwe ngomnyaka 2006. Ngifike ngasokola ngendaba zamaphepha. Ngoba ke ngangicele ubuphephele ngabhalisa ke owanga kwami ukuthi abuye. Ngabuyela ekhaya senginamaphepha ngo-2013. Ngachata laye. Sasingachatanga kwenza ukuthi azongena ke UK. Ngambisa ke 2014. Safika lapha sachiya ke umntwana oyedwa ekhaya wazolandela ubuya zosijoyina. Sithe lapha ke ngisebenza njalo yena njengebuvila bakhe engafuna ukusebenza ke uMichael wahlala esebenza here and there. Waze wafika isikhathi sokubana senatha kakhulu. Next thing senze ukuthi uyabona abangani bakhe kanti vele wayesekhonjiwe. Ngihleli nje la lapha na 2017 2018 angikwazi ukuthi sezowamithisa legangeni. Discover ngesikhathi se-COVID lo mama wayesefone echinga ukuthi ungaphi. Ecatshile ngabonakala ngoba setshala uvalo ukuthi ngise affected COVID. Ngamanje ukuthi umuntu ochinga kanganjani ngabe ngithatha ifoni ubuthutha bakhe wangakwazi ukuthi ke ifoni yakhe ngikhangelela iphini ngayithola inamba ngayifona back mama lo wangithethisa wathi ngisifebe mina ngidika nendodeni yakhe indoda yakhe ingasabuyi. Khonapha kangikwazi ukuthi undoda lo usephila i-double life lo mama ephila laye abuye kimi ayekuyela nomama. Ngathinga ngoba lothuli lo mama ngitshela ukuthi ke ubiswe la nguye wamthela le ticket esuke ekhaya ukuthi azohlala lapha uyamgcinise kwenye indawo eBradford lapha behlala khona sebedle lo mntwana ekhona ngale. Ngadabuka ngangena ku depression ukwehlukana lami laye ngomnyaka 2022. Sokwaphela ngingedwa into lengizubuhlungu kakhulu ukuthi ke umuntu wangibetray ngimthanda azathengele lo muntu itikiti ukuthi abuye eUK sehlala lapho mama lo selo umntwana laye. Yimi Dorothy Moyo obhalayo chisa ke angikwazi ukuthi igender hlala change igender bo Eve yahlupha eka Adam iWest. Cela ke unjale ingoma akusenani ngihlale ngedwa ngikhala abantu abami lapha njalo ke ngizijabulele angilandawo lokuningi ngisela stress sengamkhipha ke enhlizweni yami ngezwe ubuhlungu kodwa hayi sethola icounseling enhle ngasila kwamanje ngihlalele ngiyazikholisela impilo nje I'm working for my kids. Wathi sikuchayele ke ingoma enye ucelile cela zabaninganyana kodwa ngiza kuchayela ke ingoma mana mbone le Jonathan Butler yamazi ngithanda kodwa mana ngikuchayele ke ingoma lanethi ngathi siphuma kaKelly Khumalo samthola uKelly Khumalo. Kelly Khumalo Robin Malin Yakhumbula ngicala nokubona imizwa yami yasho umama sekhaya Mami yakhumbula mawubeka lodala kwathi shuna phakathi kwami khayana wamlona savuma sayithatha kancane kodwa sekunzima ukuphila ngaphandle kwakho savuma sathi konke sokumela manje inhliziyo yami ifuna wena wedwa
Asingoma phela kukhela ikhumalo Dorothy Mali ngabe sitshele ke Dorothy Moyo abamthitha kakubi kakhulu. Thulani Nyamazana. Songoza kunyamazana. Sazi. Unjani Toots? Uthulani siyagcina ngaye namhlanje. Asiboni ingoma yathi ke. Thulani wena uthini? Yabo ngiyakubingelela ke lapho ke sithi dlala ngolakho. Dlala ngophetheyo. Balo dlala abaningi dlala. Hayi siyabonga Thulani. Mina ke mfowethu ngifuna ukutshela manga ke. Iqiniso lihle ke ngumuntu ke ngibona ngani kukhona wandlulisayo. I-problem ekhona ke ngisuke ngithandana labantu kodwa vele ngahlala la 3 months ngiyoze ngibhowa ngasamfuni. Khombise njalo ngakutshela kade inamba yami inkulu kakhulu. Nxa ngitshela abantu ukuthi sengilela abantu abadlula 200 abantu abafuni. Njalo ngiyakhona. Zami lohamba kubo siyazi abaningi bangitshela bathi khona lidloze engilale lenziwe ngaba bomkhulu. Abanye babuye bantshela ukuthi kulo muntu wandlulise ngalala laye ngoba ngamchiya. Kale kunje nje ke angikwazi umbe ngiyabantwana ngiyayenza ngoba ngenzi ngoba wonke umuntu engazilale osala ke engamithanga. Ngizabodi umntwana kade sekulo engilaye sendlalela over 6 months or so kodwa kamithi lo muntu. So into enhluphayo ke chisa 2024 lo ade ngibona ngani ngizamthatha la sokwehlule ngimtshengisele ihlobo. Sengikhulise nama 47 kodwa kuyala ukuthi ngithathe for the past 20 years ngizama sokwedlula. Mfowethu ke angeke ngikhohle iminyaka yami le mibi, angeke ngiqhenye ngakho lokho. Kodwa sikhuluma iqiniso. Xa ngithi nyathi vele kuhle kwale. Ngizama ukuqinisela lo muntu yalo engilaye. Yalo kuvuka into yami kube luthu. Ngize ngithi ngalanda omunye ke ivuke. So ngivuma ukuthi ngihamba one hit wonder ngidlule siya phambili. Kambe kwenziwana into enje. Kukhona yini ongabe sazi ukuthi kuyelatshiswa njani lokho. Angeke sagweba sibe. Kodwa iproblem yona le ukuthi angihlule ukuthi ngihlale nomuntu koyedwa. Ngiceda nje ukuthi nyawo semfuna omunye ongayisiyo lo wasengidakile. Sengikhombisa abantu abaningi abanye baqeda abantwana babo. I think ama virgin yadlula 20 ngabreakayo. Kodwa ke ayi uyala sibaba. Msiza mfowethu nxa ukwazi ukuthi ngakwelaphisa ngani. Abanye babele izimali zabo kodwa stila ngihlali lo muntu lo ngiyatshena la ngizwa ngasamfuni senginukela. Njalo ke lemizwa isiphelile. Iphela ke yonke umuntu ngavela ngicambalale la sokuphelele. Yimi umbhala uThulani unyamazana. Enzeni mfowethu? Siza bodawuduni nxa ukhona ama-church imithi yonke lesengisebenzile abantu angazenzanga. Wangiloya ngubani? Kambe lidlozi bani elezinto enjalo? Alingivumele phela ngithathe. Kathi ungani mina lingafuni ngithathe? Dlozi shiyana nami. Wena wangiloyayo ngicela ke ungizwele. Ngiyavuka sibili ngidobhe ngidlule kodwa kangibuyele. Hayi Thiyalobonga nasesethukile lokho. Ke lasivalelise namhlanje kuhlelo. Bona kabongane Sibanda Bongze lapha esiyenzi igama ngezethisa Sibanda. Libe lempela sonto ke emnandi elithukela. God bless you all. Bye bye.